Goeiedag, my naam is Stian en in vandag se video fokus ons op laatdragtigheid. 75% van die fetus groei vind plaas gedurende die laaste 6 weke van dragtigheid. Ondervoeding tydens die laaste 6 weke van dragtigheid lei tot 'n afname in geboortemassa wat 'n toename in lammortaliteit tot gevolg het weens swak lewensvatbaarheid en lae melkinname. Goeie voeding met voldoende deurvloeiproteïen gedurende die laaste 3 tot 4 weke van dragtigheid het goeie eierontwikkeling met voldoende kolostrum en melkproduksie tot gevolg, as ook 'n vinnige aanvang van laktasie. Bolatec lam en ooi lek elite blok en wolmeester konsentraat speel hier 'n belangrike rol. Ondervoeding het tot gevolg dat minder sekondêre wolfollikels by die lammers ontwikkel en minder wol word dus geproduseer, met die gevolg dat leeftydwolproduksie met tot 20% kan afneem. Die proporsie van die jaarlikse wolproduksie wat verlore gaan as gevolg van dragtigheid is onderskeidelik 2,3 en 9,8% onder goeie en swak voedingstoestande. Ondervoeding gedurende die laaste 6 weke van dragtigheid van veral ooe wat meerlinge verwag en in 'n baie goeie kondisie is, kan tot domsiekte aanleiding gee wat aborsies tot gevolg kan hê as gevolg van 'n energietekort. Wanvoeding kan tot melkkoors aanleiding gee as gevolg van 'n kalsium-fosfaat wanbalans of tekort. Ondervoeding kan ook aanleiding gee tot 'n verkorte dragtigheidsduur, uitputting van die ooi en lam tydens geboorte as gevolg van 'n tekort aan reserves, as ook swak herbesetting en 'n erge graad van ondervoeding kan selfs aborsies veroorsaak. 20% en meer van die lammers van ooe wat gedurende dragtigheid swak gevoer is, sal vrek, teenoor geen van die ooe wat goed gevoer is onder normale weidings en weersomstandighede. Indien ooe gedurende laatdragtigheid byvoeding ontvang, moet ooe volgens ouderdom, aantal fetusse en kondisie in troppe verdeel word om diferensiële voeding toe te pas en dit sodoende meer kostedoeltreffend te doen. Vir meer inligting rakende hierdie kritiese fase, kontak jou naaste Molatec tegniese adviseur.